kan tu soi tu pulal nu moi cheo ngo kan senior vice president lu soma pu chairman ka me pu chairman le kan president sa tak pu la tanzara kan vice president thar pu Ronald Sa Patlaw tin kan treasurer Dr. Dalmal So Mangaka le kan party senior Elaya Ahmad Lara Thutele kan party kan thopui dum tak tak te I voinia political session hun thade mai kan nei le thaya alo mom le maya le tu soi na hun te kan dei do na nia soi du ka nga khop maya eng ber nge ka soyang eng chin nge ka soyang ti po ka in buat sai fel dei thei lawa so tu soi arei dewani poin kan bengkan lo to ram don nia hey kan MP election campaign like han thil lo mom dak mai mu kan nei in ka ria MLA election ai ma khanin kan ho tu tam takhe chu an trang jok nin ka ria kan president po mani in lum lo man lo ka bin Mizoram dung le fang fang chuaka kan candidate tenen an han sin kwal saka chuti rualin kan fuai tu mitang tepo bial in semin titur in semin kan han sin chuaka mani in lum lo man lovin kan phenasa lo mane kan ho tu tam tak te kan party worker tam tak te thorim na hian result hadeu mi pek ka base ya kan base le kan du angin kan party huai tu te le kan worker som te thok chuak lo mai la a thok chuak te that nem nai na kha a thuk em awangin alom om kha khan kan kal chau sel na tu ra po ngan ni result hadu mi be donin ka fria chu lom thu ke point kan soi dua kan president kai suai na waya khatianga kan han pe so mai kha alom om kan party future he a bright le donin ka fria in zawai chu ma lom thu ka soi ni ten tum hi trafel fam kim kan om lawa mi fring kan dia pathia nen mi siam tan manga hian talen sang mi pe mi thren khatin talen kan nei that na em ma thren khaten nan nei lem lawa keinin talen kan nei mi alo na mi thren khatin talen thai em man nei thung ani chu pathia ni na mi siam tan po ne kan fuai tu te po an thafam kim lawa that la nai tin na lai an ne nga tin tok lop na lai an nei thawa chunga chuan kan fuai tu te that na la ya kan dom ka na an that na lai kan man tang kai thei dam tur ko nga tran kan la pui a thain ka hria tin chu ti laien tin tok lop na lai nei theu kan ni angin an tin tok na la ya khan kan dom ka na ngai ani ti te kha kan sei dua chu kan party tan trong kai tu ram le mi puite rong bol na tu ratana ro re na phong kan chen le thai nu tarat na tu ratana man ro poi mo ani don bokani hey congress party a kan on lut bea kan han lu nuwa hian kan senior party kan senior te mai ba ka kan thalai kan fa te rol lek om te hian thuron thale puiting deuh hi mi pe thina
mason na kunga mi fwai tu ro pui tak nin ka ria a chu wangin keini ang politics a mi thar te chu in thlafung mi alawa chu ti khati chu iti fu lo deuh ti te chu tiang khatiang chuan ti la ti a thu ron mi pek zel hi mi mal takin ka ngen chu bok ani mani a emergency meeting kan nei GAD ina an ko khan tu permi ka kheta law I chair mai don me ria apoy mi ka law ti ve maya ma se chairman anga kan ding chua kan trong don sia khan chairman tur kan ni mi law ni ti kha ka khe chua ka han thut le a mi dam chairman tur han in rot le kha rem tok si lawa chairman changkang lo thin ti tok sa na ka lai khan kan changkang lo le zuala khang tiam kong ate po khan kan fuai tu te kan member kan thok pui te hriat thiam na kan momo thina ni ti kha vai ni han ka saitel du bok ene tin vai ni a hianin thil ve tam tak kan ya party a kan lu ma politics field ta zuan lu ve kan tum mia ma atanga thil ve tam tak hi kan nei ve a sarkar ta tok kan omlain party on big kan nei rem lova chu training na kan nei atanga kan ril su theka into ngetane Mizoram mai ro hi chuanin sarkar na thok te pui party on big nei tura party fwai tu te poi han kan basic trinin ka ria hi chu a fu lo maya sarkar na thok te chu neutral on lam big party tran big nei turan ni lawa sarkar chu po ding sela government of the day kha thei top chua an agenda tele an manifesto te ti lo tling tura political executive le political master te na ma an lak na a thei top chua hui mai tu an nei ti hi kan hriat a thain ka hria a Mizoram political reforms kan ma mo te zinga atel vein ka hria a hei chu Congress min hei chu MNF min hei chu ZPM min ni kan tia sarkar na phong kan dan chela pos khoi amo kan siam rem ha zunga a hei chu mi party mi le sani kan tia bias kan de na ringot thin te po hi a fel lo khop maya hei political reforms kan nei tu te singa thil poimo nin ka hria chu Congress he mi konga party ma hruai tu ni theila ti te venia hian kan hruai tu te ngai tu atan ka sei du a ten venia ka tu sei du hi mi te huat zong sei ka tum lova ten mi te lom zong han sei han pa po ka tum lova Mizoram ina kan momo ni a karil ruo ve thin le politics a po hop chung le chak lo chunga ka lu ve na chan ani a chu voinia kan soyanga a lo sadewa don son har sign ti ni poin ka hrethiama then keini chu Congress engani politics a chum min ni mi lawa Congress a ron lut ve mut kan ni awanga lakhal deu lamin phok deu te po kan ni mai theya chu wang chuan chung te po in real ro vong telin kan thu sei kha min lo mai sak sak ula train ka ria ni kan ya du bok cheu ni chu mi tu chuan hey tun election samdi pathum assembly election kan ni ma chho akhan Congress ni lo MNF ni lo ti
party thar en chin du na alian riaw ani congress ni lo MNF ni lo ti slogan kha mi puite khan anlem dok maya party on big nei lo mi puiten kha enge mo achan ni don le ti te ril ruwa oma keinin political party on big nei mi alawa sarkar kan tholaya kan lo thir na ve atlang tang po khan hei chuan alang fia le so lim na fia a hei state puitling a hlan kai kan ni ma ka chu soital vila state puitling a hlan kai kan ni nuwa hian congress in kumsom pakwa vel sarkar na phong kan chela MNF hian kumsom pariat vel an chela ni MLA general election a congress voili an chak to a MNF voili an chak to boka chuan kumsom pakwa le kumsom pariat ti vel state kan ni nuwa sarkar kan thran to kha MNF congress le MNF sarkar na ani thil tha ti tam tak kan sarkar chung khan kan ne ni amai ro chu mi puite basic mi puite engani aspiration an basic khatam phak lawa ni ti po phatrual anin ka hrelowa MNF te point thok thra anin ti lo an na thok thra chu darkar soituran nei tho keini congress point na thok thra kan in ti soitur kan nei chu ma se kan rom bol sak mi puite lampang hian eng angin nge mo mi en le ti hi kan ril ruwa kan vonangain ka ria chu he kan party president in road map kan siam mangaya ti a chung road map kan siam turatan te po chuanin kha te kha kan ril ruwa behind of the back of our mind akhan da te la tul om mange ti te karil ruwa oma hei party a congress party karon lu hian kan party fuaitu trong unit level atang he ta MPCC thenga kan fuaitu te han income ni khwa a kan ti kalphung atanga ka benglu tambera chuan kan sarkar chunga na kan tho thatte chu kan ho tu tam tak te ka tang chuan a chuak ngei maya ama ero chu kan sarkar kal to te kan du khop lo na emo kan sarkar kal to te laka kan lung oi chia lo na trongka kan hre tam hle ni chuma chuan ram le mi puite mason na turata na ma kan lak tok lo na lam a du khop lo na ai in party atanga kan fuaitu kan sarkar kan minister te MLA le kan fuaitu te atanga kan mimalham thatna kan don kan basic ang kan don lo awanga kan vivai na fiatura tam tlatane chumi khami chu kan ho tu ten andu sa big chumi khami chu ti soitur kan nga tlatane chu heta unit level kan fuaitu le kan member te trongka po ari tam tlat hi kan sarkar Mizoram sarkar kan lo front to te na kan ti fu to lo chu congress so pon ni lawa MNF pon ni a
ten MNF ni lo le Congress ni lo PC te le khat yang hun tun ma a ro ren na lo chang to te a po ani tho ni in alanga hi eng tin chi ange mo kan address don le hi karil ro om thina hey pathian khong ai na zara India ram state changkang bertesi nga ansiar Gujarat sarkar na sarkar pochung zenve phap ti ila kan soi sual la nga sarkar omzia sarkar chung ro rel na sarkar ina aken ko ta thre phap china ka omve ni chuan Mizoram po kan chief minister thuite pulal than hol ale puzoram thanga zara sarkar kalphung shefa achung lama tanga hupak dim huna kading ve ani heng state padia kathil mo te hi ai nang lo khop maya Gujarat apwan Mizoram political party mi leksa te contract impact na impact ti te hetianga kan ti anga kum som ni panga don ka thokane ta district level ate company ate sarkara helaya DPNR GAD mo SAD anti ang sarkar administration na khoi tu ate po principal secretary ka onto tencho feel ta te na kan thoka company sarkar company noya chunga chuanin party mi le sa te andi awanga na job sarkar na mongot tura in like na aum ve lawani ruling party mi le sa foi tu te anni awanga sarkar noya contract mu ve ngot tu ra hian anin ngai lo reng reng khat yang zonga mi dor tu po hi mu tura nom lo Gujarat juan Congress sarkar noya ka thok to a Janata Dal sarkar noya po ka thok a BJP sarkar noya po ka thok chung sarkar zong zong chuan ai nang vek he nga tang hian kan state hi kan kal tran tira tang khan fello yuti kan han di chawa sarkar mani ro in real tak tak na thun nei na sang kan la nei ve ma atanga khatia nga ron ding cho kan nia khamia kan in kal cry choi chok dana khan thil fel de kan chom chok tak zel kan choi nun tak zel le azwal zo pui vai len lo ti am dewa atha zong ni lawa atha lo zong kan pui chok zel la hi apul ber chu ni mai omang yo ti na thilung kan ya Gujarat te chu vai Christian po an om ve mang lo na ani a ring lo mi kan ti a pathian fellow ring lo mi milem am kan ti a kan ngai ro pui lem lo ani khati kong a chuan amai ro chu ke ni Christian ram iswa nung zui te tu te ti a in chal hian sarkar en kol chung chang sarkar kai khoi chung chang a hian kan hak lo tlat ani dan apoi mo dan hi chu dan kalani hi chu dan ni na phal lo ni kan ti to nuwa hi chuanin minister MLA ti hianin ti turami beisia kha an beisai mi normally ngai lo re chu ka experience ani diklo ta kin lo ti ni elo ri chali ta chu an beisai ka sang bia amai ro chu
akal phung midang te experience pon it ho chu kan ril ruwa hian kan von ngai mange hei Congress ni lo MNF ni lo awla a lo thinga ZPM chu mi puiten kan han thang thinga sarkar anan siama hei thali or sarkar na phong an han vuana an thil ti tam tak kan han mu atang hian mi puite na base na an laka an ne hi a lo tling don lo ang mange ti thei tu thil hi atam em to ne restricted tender lem mi puite na kan soi hoi an ma ni point na sa taka an soi se an ma sarkar lo om to te an soi sel na lian per pakhat aya chia aya diklo dana po om reng lo manga sarkar sum bantlang sum mga masol na nathote tuna hian an in te tran to ane siat tur tamai khatiang khani wangin ZPM po hi mi puiten base na nena sarkar na fongan chetir hi chu an phak don lawa angani ti te po sai tu atam to mai ane chu ti lai chuanin kan ril ro om tura I kaduk le kangin du chu ZPM sarkar thil ti diklo le an set suan awanga sarkar na siam tura kan in nga yang ti hi ka hawa in khelna kan opponent ten self goal an score an awanga chak na chan tum ang nilawa keima ni ina goal kan score ngai manga chak hi kan tum tu nin ka ria chumi turatan chuan self goal an lo score an chak lo ni chon kha kha chu I lo ni mai ro se a mai ro chu keima nin ma chok tha kan nei awanga mi puiten ro ren na phong chet tura andu than nge ya midang laka an lung oi lo awang nilova keima nia be sei na le rin na an na awanga ro ren na phong chet tura mi puiten kan kuta thune na an pe thei na tura ta na ma kan la khe kan ti tur nin ka hria chu mi tur chuan kan huai tu te kan ho tu te kan vaya kan ngai tu an hi chu tiam kong zong chuan kal se ti te kha kaduk thu sam le kangen na ani a hey politics a kan lu ma lu ve po kan tum ma khan câu phần lệ khốt lang lệ ấy giống na cô mà cô mi chuan om tak tak te ram vei tak tak te nè kan ti khom thri na group ang deuh te kan in siama meeting te kan neya chuanga chuan Mizoram in enge kan mamo ram le mi puiten ma kan son thei na turatan kan rama ro rel na dikle ro rel na thra om thei na turatan enge kan mamo eng siam that na na nge kan mamo eng reforms nge kan mamo ti te kan soi ho thina paper te kan siama kan soi ho thina ni chung te chu hei kan Congress party kan fly tu te kan soi puya
an ni point tha an ti a yang thil tha te chu congress ina kan ti tura lom heng te hi sarkar na kan chang ani chuan ram le mi puite ma son na tura tan ram le mi puite that na tura tan kan ti ngei tura lom ti in kan ron lu pui khania congress party kan ron lu ni po khan khang paper then khat te pe chu circulate khania khang paper te kha soi ho hi a om lem lawa discussion po om lawa heng hi a thadon em mi heti lo devati hi a thazok long mo ti vel soi tura po hi kan la hrelawa amai ro chu khang agenda kan ron thre te kha kan ho tu te hian bing sikin lo ngai to ula athat na tur le athat lo na tur te hetiang lo hian heti zok devati hi ti kan ti te rot na kan nei li kha chuan khang te kha soi hovila kan president ina road map isia mangu atia te kan road map pa te po khatianga kan lak lu chho ve tu kan sing lu chho ve tu ra ta na kan ngai tu na kai hroi tu khang te kha lo mangila ti te voin ya hian karotin kan ho tu te kan gen du chewa hai rual phat rual ani lawa kan party chunga hian kan ram le ni puite ma son na tur ngai tu a chumi tu du tak tak nei tu tam tak kan omane ama ero chu ni china karon soi to kan party level franga kan party foi tu te na kan party sarkar kan sarkar atanga base na an lo nei thin dan le kan lo in chom chok thin dan na kha ke chuan ka mu na chuan that pui a yen party po hen kan chiat pui nin ka mu a party on big nei lo neutral te tiner tu kan laka base na hlok tir tu an ni in ka mu a kan party foi tu te po an lom kim chuang lo alom mati ain alom lo kha an tam te yani ti hi alam thei thla ta ni hlok pui le that pui te zong an om te meu mai amai ro chu khang kha mi tlem ten ti kan ho tu te zinga in thik na nasa tak thlen tu mai mai an ni zo ka ni ti hi kamu ve dana ni a party a karon lu ma atang po a MNF le congress party a tena an chaklo na an nak na ve ni a ka hu te ani ve ve ni chu chu voi ni a hian ka soi du a hemi ko ma hian kan ho tu te enge ni corruption laka te tuna kan soya kha hetianga da po ni lo dan bo chia a dan pot soya dan pal suta tu te mo du sakna kan in pe khi tu tan ma than mi te tan te chuan alo hlok mai thei kan ram tan mi pui ban tlang ta na thil poi khoi na ani tlat kum sam ni pariata congress aron tin le khan kan chief minister u hol kha aloma tin thil tra ti tak du na thin lung ne rin om na tu tiang khala ni ti po kan thria van tlang apo in sum zo lovin amit tuite po thla thaina nei chumi na hring chu so ni ro rel na dik chu lui angin luang sela fel na chu lui pui kam mai angin luang ro se ti he tun thleng po kan la ta rahi khati laya tu rot chuange ti ka hrelawa kan chief minister ril ru khoi tu le amai na than chuange ani hial ka ring ani ama ero chu khati lai khan kan chief minister khan
corruption chu azung nen kan phoi chua kan pho ro bang atia kan lo mani partia on big nei lo neutral ram le mi pui te that na tur dua thanem lo mai ve te chu kan lo mani ama ero chu mi pakhat chok tan hian thil ti thei ni lova corruption laka kan chief minister dai theu pui tu tur ten kan theu pui lo ni lovin adai kan thiat zo ni in kap lua chumi awanga khati lai kan chief minister ina kan tiang ati te ti lotlin chin nei bok ma sela a lotlin ji kluak lo na chang kha anin ka ria a chuwangin kan fuai tu te po voinia kan cha du chu hei in than te kan nei leng eng ti ko na nge niam ti kan hrelo chumi huna chuan kan party kan fuai tu te tha ti chaka a tha zonga thil tha ti konga an tha ti chaka thil tha lo le fel lo laka dai theu sak tua kan tran apoi moin ka hia chumi tur chuan tu na tanga ke ma ni thewa kan ril ru te po siam turin ka ingen du ani chuan partia kan han om ve na politics a kan lu na chana hi ne ai nang lo nualin ka ringa mi tam tak chuanin ke ma ni sum le paya ham that nan le in so he nan te po ani ang khang kha kan dem wat thei po ne lo chu tu rualin mi tam tak chu ram le mi pui te ta na rong bol na ani ti ria a helai kan ta hi not to be served but to serve rong bol sak tu ni lawa rong bol tu kan ni zok awanga chumi tura politics salute kan ni a chutiam mi chu thanem takkan omani ti hi phatruala ni lo ten politics ina athil tum po chu a bul chu ni tlatani ro rel na phong chel tura kan than thin te hi an ma ni an in ti hausak na tura tan le an ma ni nai vai te vuale van te le thiang tra te an in ti hausak na tura ta na man ruwa a an man tura ro rel na phong chel tir an ni ngai lo ram le mi pui te kan zavaya kan thatlan na tura ta na ro rel na phong te tura kan thin te kan di chu democracy ina atum le election ina atum diktat po ani chuwangin ro rel na dik le fel ta chuan mi zongin kan hlok pui kan that pui tlang ani mitlem te ni lavin kan vain kan hlok pui da ne ro chu ai nang vek lo bang a sang thia am talent kan nei ai nang lo bokin ro rel na dik le ro rel na tha a oma kan hlok pui dan tu ra hi ai nang vek lo amai ro chu nam anga kan din chwa na tu nam anga ma kan son na tu ram kan ram ma son zonga kan kal pui na tu atana thil poi mo chu ni tlatani chuwangin tuna hian kan president ina road map isia mangu atia po khan ke chuan kha mitlem te that na tur nilawa ke mani arorel na phong chel tu te kan in hai vur na tura thu nei na phong chel tu nilawa kan ram le kan nam Mizoram mi pui song tena kan that pui tu ma kan son na tu
rethei na boy ta kan tal chhuat thei na turata na tho na tur man ruwa kan man atulin ka hria a chumi turata na kan rot ma pa te po khatiang chhoi zonga kan in her chho atul om mange ti te le chumi tura karon rotna ani bokane hei corruption kan ti te po engwanga om nge kan ti chuan abul bera chuan dan palzut na om ani wang ni mai ni dan alal lo dan kan za lo dan kan ngai poi mo lo dan kan nia dan kha alal tur ni phot mai ni dan kha kan zom tur dan hi sarkar na phong chel tu chuan kan enforce tur ani kan mang tur ani chu chuan mi zong zong a khai rual tur ani a thena ni satira thena wa sutir kha rorel na dikle fel ani theilova chuwain dan alal photangai dan chungaleng tuma kan omlo chief minister atanga eta I kuddo thengin anwai ber theng in dan nuaya leng vek kan ni dan chungaleng kan omlo chu chuan mi huai wal vek kan ni chu tianga dan lalna au om chu poimo ten thil poimo le a chu dan alal hian dan enforce ani hian mi pui mi mir zalen na kan nei thui na ni ten chumi chu dan chuan mi zong zonga equal opportunity ni lo ma sela equitable opportunity ante chance mason zonga kan kalve na turatana chance mi petu ang khata mi petu anitlata ne chu chu apoi moa tun ma tanga karil ru KMM3 sarkar helaya karon umve poa phurrit ril ru a phurrit min pethin chu chu sarkar na MPSC in a Public Service Commission in an lata hi chuan anepa mi puin atlang puin be sei nan nei sang deu mai thei ma se department level emo MPSC po na la tom reng in mer fiat tu temo wale wang tu tenemo chumi khami chuan a dil ve a min lo soi pui ve ro chuti khati ti hi atam em mai nei a hre om kati phurri tani tlat tun ma deu khan Mizoram kan ro chwa ma dai hin papakhat chuan hei kan fanu hian sarkar na ruwa ka dil ve thina atling thei si lama keini am soi pui tu nei ve lo te ta nei chuan chan sa om si lama dil ve lo lo mai ro han ti do ne la beidon nakasiam sakang ti galau sia atine chu kan thiam na kan rin na kan thalai ten an thiam na an rin nan tapam to sarkar namuturin an thiam na kha to kin an hre to lawani soi pui tu an zong tlat engwang ye dana la lo wang ani mai ni ro rel na dikle fel ong lo wang ani khatiam huaya khan kan ram kan nam hiam ma kan son tak tak don chu wen khatiam te po ka kan ti po ai khatiam ti bo tu ni tur chuan congress party kan thi to ken be hlo tin contract na te po
eng fitness ngai political fitness te soi pui tu tra fitness te na a le contract na te po khang ani chung ka chuan kan ram hian ma kan son don yam zong in a che zong in kan kal don kan society ya kha khan mong tha wa nei zel ro rel na dik le tha a om lo na ram society in atur zel chu wangin society hlim le frisel society no kan din du chuan kan nei du chuan ro rel na dik le tha kan rama om ngaya chumi tur chuan congress fuai tu te congress member ten ti tak tak na ne i be yang u ti kha wen ya kan som du bok chewa ten nichina e karon soi reform agenda kan han ti tam taka te po khan han chiar ula tu na karon soi tam taka kha kan address ani reform ti na tur hi atam mai ne mi ramina an ti thei min ti dan phung renga an nei te ke ni hian ti ve thei lova in ngai na tla thikan nei thina achana chu vested interest ani zel thil thalawa hian ahlok na tel tuan om zel thil thalo a hian mitlem te ahlok na tel tuan om zel ahlok na uchwak ta ka tel tuan om zel ani dik ta ka thila ka le ro chuan mitam taken dik taken ahlok na tel thunga chu ram asom na thlem tu society nuam le ral nuam siam tu ani thil tha kan ti don reng en mi puita na athat zo pole ado tu an sak le sel alen zo pole ado tu an sak le sel chu taka chu political will angai kan ti na chana hi ni ta ne political will om na chuan i khang po kha ati thei zel Singapore experience kan soi thina anni nan ti thei kha kan ti thei lo na chan tur bi kom lo tum na le du na kan nei pot chuan mi pui le kan throi tu ten kan nei chuan kan ti thei kan ram hi ram chang kang tak ma son tak kan siam thei chu chiang lu tu ten apoi mo chuan ni chena kan soi te jinga education reform kan han ti te apoi mo ania heng te hi tu na kan kal thung pang ngai kan ti chho da na hi chuan in aboi thaklat kan zir lai te degree an nei thadeu dewen an pasa thiam tak tak na an ma nia e zong thei khope mo khoilaya salaried employment hlo neya na mu na tham kho kan zir tir chuak thei thei na bani achiang ko mai henga point ti tu ti ngai hi atam em mai ne reform hi kong tam taka ti tu la oma he land revenue administration te hi ram state sangkang sok te na han khai te chon among an tha ani rim mai ne ti ve the all some te ti thei ani a har sa om lo rim renga ti du na thin lunga on chon a thei ani mai power sector reform te sarkar kan lai te pen kan norve na sa ni amai ro chu political will on tlat lo chuan sarkar na tok level a chuan ti ngai na om hi lo power sector reform kan nei lo wa nga kan power sector achiat em wa nga economic development kal hai thei lo te po hi atamania electric power manga e zong tu nge electric power a om lo a wa nga na thok thei lo ho hi a re chiang tu an nei
Mizoram hi chon Mizoram chung maya te hian kan in compete awangin kan laman lawani maya India rama kan competitor tenena market in compete ni ila chu kan hre lawang power a regular lawanga a rin tlak lawanga na kan thut na satchia te kan cost of production atlak na satchia kan productivity asan thei mi anok dan te tin kan power het yang khopa che si engatinge ato em ti te achan hi tam ta ko omani kulaya Gujarat experience kan nei power sector a phejon to omreya India rama kan tholai chuan power sector expert anti tezinga chia kan ni veni central sarkar po policy engemo an duan dona po an ko ve ngat thin kan ti theile ti tur hi atam lu to har san ti du na thin lung om sela mi pui te ta na thatu kan ram ta na thatu kan maso na tur ta na thatu rai ol te ti ve the ti si la hi om thlat mai ni heng zong hi soi tur tam lu tu ka a subject khat ringot po hi nikhat chai tham omani ti tur aku tun mai ni athat na te atru na te soi tur tam em mai chung te han soi don thri ni la atam lu tu ka chu wangin heng hi chu a san pa in du le nakina reform agenda karon tia hiana oma e lo chiar ula adik don mi hei ke chona thataring lo in tiang mo ron question ro kan soi hawang achan enge engtin nge mi inanti enge athat na ahlok na engtia ti thenge ni ti te atame me mane amai ro chu heng zong zong a hian tun anga phua chop taka dan te po kan po soya kan palzu mai a hian hlok na tel tun tatani mitlem te hlok na tel ol tun oma chung chuan siam that na reform sa hi andu lo achan chu reform so om chuan transparency on don danan po soya an bo chiat mai ang kha arem don lo wangin diklo taka hlok na an tel thina te ati thei don lo ani ti achia na wangin oppostion om lo thei lo ma se kham kha kan palsu angai ka ria power sector experience pani lekkan ka soyam pakhat chu enterprise resource planning kan tia electricity sector Gujarat company pasari electricity board ni thina company pasaria kan thren soma chung hovina kan mantur IT system kan develop ane chumi ina ati tura chu transparency efficiency engkim mai langtlang mitam takina corruption an lo ti thin te ti thei lawa siam tu har sat na siam sak thei tu ani a chu ti rual chuan mipui tan consumer tan kan company te tan le a sector atana thil tha ti nam han ro thalu tu kan itlatani mase khang kha ke mani engineer le kan officer te asang te ran ya engineer ko kulai engso kwan sangthum chuang kan nei engineer degree engineer ringat po khang ho khan an duk lo atlang puin an duk lo bani alanga pawin an tiwak ngam lo na chu a hlo thin lo na tura ta nan be tang tang ani atira chuanin an hel don dona ma sela
political will oma kan ti don hei hi chu kan kal tlang pui don in du emo du lo emo kan kal tlang pui don kan ti ni a khoi tu ta na kan than mi sa thum rual vel meeting kan han nei pui ni khu atir lama chuan kami a software enge ma fel lo deu application at le ma har sat na om deu an han soi te poin kutan beng lo mai ne a chelam pa tu te ne man ro report chuan ma sela in du emo du lo mo hei kan kal tlang pui don hemi kan system thara ron kailon ma sa piang hi avan nei turin ni nang ma ni tho hi ator tu turin ni kan ti maya kan kal tlang pui han ron tia hlok pui tak kan dir mo ni monitoring a tha a financial benefit tam tak kan nei chu mai ba ka mi pui te kan consumer te tan ham sang khai na na sa ta ka siam bo kan nei khang te kha chu mitam tak chuan thil enge ma hetia manuala englawa chuan an lo zia bo mai mai lo phua chok mai mai thin anga kha a thei to lawani khati anga chuan khang kha an du lo ma se kan fur lui chuan a thei mai ni ten farmer khoi chin bifurcation hemi agriculture ho ni katan kan tia kan power supply system a technical dewa chu har samai thaya ma se khati laya BJP sarkar nuania BJP chief minister huite khan anfui pora farmer ho lo nei tu te a tha agitation an de ne ma sela kan ti tu rakha ke mani power system tan a tha mai ne lavin lo nei tu te tan po a tha jok don ani ti akhan kan chianga political will oma political backing oma kan kal pop maya kan han zo chuanin a that zia an han mu chuan farmer ho kha lo nei tu te kha a lom an tang le sin ma se atira chuan dharna mo agitation tinasa khung lai te patient farmer ho hi an powerful ania khatiang kha dia khatiang political will oma a thadona ni te kan hriata alak lo ban san mai lo tura kan ti tlang chuan a hlok na hi ramin kan tel thak mi puiten kan tel ani khami a hlok zia le atang kai zia po chu ni leng soi thama omani kong tak oma khatiang mai te kha i kan soi de do na chana chu political will oma thil tha ti du na tak om hi chuan atira du lo tu omin dona lian vio ma se athat zia mi pui mi mirin mi tam zokin an mu huna chuanin hlokin na siam tu ani politically po a hlok na khen tu ni tlatane chu e kan soi du ta jinga mi pakhat ani a Gujarat akwan khu BJP khu an sarkar rei to khop maya sang kha chukwa som kwa panga assembly election atang khan an la chara nikum masa sang ni som ni pat ni kum to pa in thang kha Trump sari election voice sari azona BJP sarkar chapna ania record an siam nge ni khatiang kha achan te singa chuan an ni pon trafel fam kim big chu haulo amai ro chu mi pui te ta na tha tu thila chuan wai takin ma an langama ten thil tul ni an hre ta ka chu
an tingama chu an ni poina an hlok pui te choi ni china karon soi te po kha politically an hlok pui te khani thawani thil tha ti hi chuan mi pui te a lung oina hlim hrim chu political party ati tu political party te tan bo a hlok na ni zel ani ti te kha i kan soi tel duwa chu wangin malam kan thirna te road map kan siam tura te po kan rop tan enge thaberan mi pui tan enge thaberan ti hi kan real wa om sela chumi turata na ngai tu na sengin chumi turatan chuan ruam manna siamila chu kan party kan thole na turatan te kan party na ramle mi puite rombo na turatana roral na phong kan chelle na turatana man ru poi mok nia ngaya ZPM sarkar chet thiat na le an chet swal na awang maya sarkar na siam tum lovin keini chuan ram le mi puite ta na thil thra ne to ma kan son na to nam ang po a mi ina anvan danglam em anvangai san om em anti thei tura kan in chop chuan na tura ta na man ro tangkai chop chua kila chu mi puite pon an appreciate ni puite point an ngai son ngei karinga tinabik takin party on big nei lo neutral kan ti te heng te po hian tra anti zok ngai karinga ani nataka chuan eng party ma hian ke ma ni party mi le sa te bo hian sarkar na kan siam zo neutral ina an bo lam biang hi Mizoram ma chuan sarkar na siam tu kan nei chu kan election kal to a ko khan han chu la ani chom de chak chara aswal lo chu wangin ke ma ni party kan in so me mai ba ka neutral party on big nei lo tena congress party a rin na le basic na an ma ngam na tu rin ma la ila chu tiang ma chok chu nei ila election kan nei le huna chuan assembly election le huna chuan congress party ro ren na phong a chel nge yang chu mi ro ren na phong kan chel huna po ram le bi te ham that na tu mitlem te ke ma ni party bi le sa te chok lo na tu ni lova ram mi pui te na kan fa ya kan lok tlan na tu kan that pui tlan tu kan ti kha ma son na tuan thling ma son na zik lo kan ram le kan rama mi pui te kan nei na tu kong om chuna ni ti kan fiata chumi tura kan ngai tu na te po seng turin voina ka tu sai ngai thatu te kam yenin kan ngani kan cha tu cheu ni ka lo me